Kader Barsenong Dirang, Southwest Casils District, Hakasi Baar, kala penlawai ka jingya yai paiba. Kum kadak pen persya bat keno baka jingla dan bor jong upa im nyandros imyong, usim kahima maharam, badawa ban penne ya kalan acquisition certificate, nadu usnem arjar pra. Ia kene ka jingya yai paiba, lais na ukti lang ru ke HYC, FKJP, KSU, bat sengantay nyong kasinong dirang. Lasdang ya kete ka jingya yai paiba, na pot umbang, bat penkut hapernon amya, bala pelongpat ia kajian lang hapelau jong kadirang government LP school. Nabanta Kasinong Dirang bahkan Sumal Sukher ia kena kenda bersiap kumba ke jule kalutong apa ke hima maharam gejong uai usin lalu pulit kin kena kumba ang menteri ma usim ukmi kemat kakmi kebape kebat sinsar kebat sumar kebat aja kebat ida nam dagi kon gikti de usim jong ke hima udah usim buat baik nam dagi bahagamian kasong suk kasong san karoy kapar jong ke dong ketan hapa ke hima maharam gejong anak benang hagane por bang yo usim bakat usim sia dari baik hapa ke hima jong gari kasih jongi ni singo surang bang yo usim ubastak ubaka partai gitu batak tip ya gejing lah ke jong usim maharam gejong hari ke singo si galong baka ke belajia hagi ni gisni om tang Kasinong Dirang ko masasun perungi ya gejing ki phala jong ki paiba namar gejing le bakla jong usim lamin ki paiba sasun per lagi hajar ngot ilami hamadan ban perda yala ke jong hok naga kret jong use kalon kajo ya phi Kasinong Dirang ya songsi hagane singi khalai tarik kai kadau kalon ban dawa yala ke jong hok kaba phila de biya nado u alaja pura ngaku muchalman jong sinjok ikon ki hajar jong ke hima maharam jong dong boda ngawan hangni ban kersan na mata kene ki jing dawa ke jong pi bau de usim udah ban snap nangba kanomi kano ke jingma nang ba kanomi kano ke jing mensau